on say and then yakobom paye na yaba ana dan me na nana edini sunkunim dan na ye we chiche no owe eti ndenso osabewe eti sa obetena na me kotena wona na se wo bewe dabi ni sitina matena mo na owe enye na mewe nana kom se na ba wo na owe ya akayama nana entranchai dan kana fight na ye fight dabi am nana dabi e wo say abrubia no panyini wo fi so no ye futufu eti yesu ni panyina due eti ye de rade ase so fa aya wo bia won jintum na wotwe etwa mu no de ekosi ye ne se brinya ewrade adom sai na wo nwuye no wote ase eni abo na wuto yaye na yie ene sa ne yire adobia nso se mekwa akọ hwemi kunu ena nka wonini kwa akomene no brenya ti nipa mbro wokọ wonim nipa koro abo na emene no okotwudwaje nipa koro ya se wo no ane ye eti se de ewrade adom brenya nwadobia amo masa kotu ahu omanya sika kokọ a egu ayikukuom kama nemu makaso mu behu kwan a mo be piefie omananti mo obi kokọ afu ase na o makopie na wonim se okokoduru kokọ eho de a akwatse de waduru so mena ho na eso wa benkuru enti ene ye bisa se sen ena no ma besi akọ o mo behu kwan nie ana so mo se beka kwayem ho aboa bi besa beche o mo biu ana se sen ena besi akọ yesi ekono no makuruma ofanade asoso amame yenyi prebo kwa akwati se de ukosrim na wuduru ayi a ye friends ayi ukosrim wuduru ayi a ekru wuduru Kenkan Pass me kwa kono mpitu o de yede wow abra papa na wusiri eti akoni enkofa enne Kenkan Me brenya se de no ma ABC akọ Kenkan Me. Sabre no na adobia de okom anibre edi bofra no mu nia obetumi ne afa na okasa wonte ne papa brenya ekọ no nchen edi sika kokọ no ekọkyere no adobia sori edi nachi ema okọ amra no ho brenya edi ne nsa etutu amra asini mu eyi sika kokọ bebregu ho ketwa ewomu kura kese bese ukrobotie brenya ahwe adobia anim adobia nso ede ne yale nim no ahwe brenya anim brenya etomum wabetu ehu na akase ne ebeya obedu krom wonya ho mfaso wotena amana no a wonhu nia wonye adobia ene die yesu ye be die adobia brenya iti sese ye be ne den fashe aminani mu na sese ha na dabi wanwa wababeyi adobia ana ka re ho semsa na dabi me hu sei na we brenya na wara oshe ya makaya owunu misami beye onipa biemu ana brenya mu ano ohihye sika kokọ no egu amna no mu biem oja baako a wode bekọ osi amna no esiesie ho pepepe afede adobia tumi nante kakra brenya eso adobia ensem na opaifa ewura no mu koi brenya ebisa adobia nientia obefiri kwai no mu ema adobia nso ebo no amane nyina ade san ema oda dutan biase odi nansa
ewo kwaye fofo ase wonya bofredi enya emma apragu ani enua ase ewe edukum womkom awia bi okofiri koko ofuo bi mu Obiwana Inamo Obiwana okofiri okwan ketua bi mu ema ofa so ekopie ekura ketua bi ase obarima bi ene ne yire enkoa na ote ase brenyanom tebia no ema ehu eka wonom brenya ehu ne saa no okasa kire obarima no se oh awe mensuru yenye ni pabonifo ya yira eni ya babe pi hasi na ehina mokwa maila oh ura bibi aye kompodi yeni na meye obombofo mikunrem ena mayira na meyire ensuni na meyira no ho areho ema ono so di ehu eba epoimu se oba be hyehyem ena ono so eyira aye awe yedi onyamidin epa wachew yenum nsu ache nuababuna yawe enkoa ama yenum nyina aye nkuro awe yesrew mai bibindi na dachi bitwa wosoka na wo se na wutie eden na owo a wodi betua mesoka ndi mechi mi yosikeni se sasika kokoe brenya enyam sika kokko no ekire obarima no anim obarima no edi ahopopo ebisa brenya se na wunyane sasika kokoi wunyane fa ura udi yama bibiara enhaw ehiane se mai bibindi niwia yebeka ho asem entema obarima no ema ne yire ede brodia mpesie esija so ema wono woma wonum ensuo enumai afi oma brenya edware na oma no atade hye adobia nso edware na obarima no eyire eyi ntuma esoro ene fom ema no osiesie edan baako a eda hɔ kwa emu ema brenya ene adobia brenya nom edidi wie no obarima no ene ne yire no ene wo mu edi enkomo brenya ebo wonum ne bra no mu ensem nyina adobia de esane obrenti odantem brenya ebisa obarima no ema wɔkyerɛ ne sɛ efri ne kura nase ekɔ krokesie bi mu eye akwansini ensia ɔse ɔfrɛ saa kuro no apapam na brenya benya lolia ekɔ nantebre tin edi akɔ ade kyenye no obarima yi eni brenya ekɔ apapam ema ɔkɔtɔ ne sika kokɔ no ɔtɔn no pom apem brenya etotɔ ntade entoma ene mpaboa wɔtɔ adaka ebobɔ enuma no ehyemu woma obarima no pon oha wosan ebe afie no brenya ani adobia eye amoboa brenya edi adobia ekɔ apapam ema ɔkɔpempam entoma ene ntade brenya ema ɔkapentani bi epam adaka wa bi ema no ema wode bae ade bechi ama wakɔ no anopa brenya efrɛ obarima no sɛ onkogya no na onkɔhwehwɛ na ade bi a ugya no wurom ho brenya etam adaka no ehye ne motum ema wokɔe esane ensusoye a wone adobia eba no wote yenti wanyina sika kokɔ no eso kwan woyi ehyehye no adaka no mu tam esi ne ti eka akwa no edi nanim ema obafie oduru efie na owiato brenya ema obaima no sika empo no baako anwumre no a odinkra efrise brenya se obekɔ entemti ebia na wanya ho antenase brenya ene adobia sori esese won ho anopa tututu obarima yi ene ne yire eyi won yam esom won wonno nsuo ema brenya enom adigare owie won ho siesie no
na oberima no eyire anu aduane aya ho frɔye awie brenyanom ene wonum nyinaa didi afei oberima no ene ne yire no ede womniema no ekogya wonum ewo apapam ewo nantebre loli agiraye oberima no ene ne yire no atwen ema brenyanom loli no etui ansana woko brenya eduru nantebre anwumele fom na nisu eye no toto na ohunu baabiara wasi loli aginaye no foforo na ohun baabia agyahwemso efie ekwan empo eda ne ho apre no adobia agina brenya nkyɛn obisa no sɛ brenya na ada na wogina hodin a wohwehwehwɛ nkyɛn jamanye wukuro mu ni adobia ɛyɛ hawo na ya hadeɛ na wogina hɔ no twɛn me kai fa ko a mfie o se mi free high na wo si saa emunzai baby a obu petrol yi kura ni ho na enye ha kura na lorry station no ewo na enti se na edua bi asekeke ena na lorry no egina ni mpo lorry ahe ena na efa nantebre lorry kwan puruma ye fa so ba yi kura mpo ebo mi hu eye me se enye nantebre mpo ena na ye ko akoma prim keke ena minya ya membusa obia asem efise na mempese obehu se minim bebia ye ko abrante bi ebetwam efa wonum nkyɛn pɛ brenya efrɛ no ebisa no agya hwemso ase krati bro bria na membusa wasem ba Germany ni sera ehimfa na agya hwemso fie no wo o agya hwemso wo ho ene yenko ne ko kyerem bebia ne fie no wo ene yenko midase krati abrante no edi womanim ede wonum koi kronumu ada ho yiren etesania owia ebo wasa latrike enkania ahoma afa emonte so nyina kamia yese kania ewo ofie biam atak pami adan a na ewo kronumu no emu kakra bi na eda so ewo ho brogo adan a wasisi no emansoro ene ementia fefefe esisi womanam Kenkan Me Kenkan brenyanom eyaduru agyahwemso efie no ohunu se eho ayetum ni esum onipa nka efie ho nso aduru esum kabi sese edi na aye awosire di aye ne manu mu bi eni ho ena obesi efie ewo wonum agya amanfo so edi atenenim awreho eka brenya abrante no ebo ago fia obeka se ofie ho eyesie obiara emua na otwi egina ntwonono mu eho esan ebo ago enekitua bi egiso afei opono egi twi na kania han eto gu ntwonomu ho eni bia ehihi ebisa ase hwania eyemi kwaku brenya agyahwemso enam kotwe ebegina odananim woso apunwanum wanyini ama wasakra kra nitrinwi ayefurban nanim atwintwam entoma ketua bi ene esinasene okasa na etese obia ne nyepi ehwan kwaku blenya o ahe meja minie kwaku mihu wache na kwaku adana wonam anadwa entese papa mi befie hwe dia ya dia ayemi betnasie brenya ene adobia eko
Eja hwemso edanum. Oda branti a odi won baaye no ase ema okoy. Odanumu enframa no eyehye. Adamadwa gubi ena ene akentenwa ya isiwo. Opokete gubi ese efomho na entumago apansamso. Benya etwe womuniema no ekọ edanumu. Woma adobia etna adwane so. Ejahwemso epatna ne ketene so. Brenyanso etna apunwa no so. Wodi nani enwam odanumu. Ihwa kankan bi ebofa ne hwinimu tese nya abo bi ewu apro ewo edanumu. Adakagu bi esi fom ho na ehon abo entu. Brenya ani ko bo otuo dada bia etwe edan no twotwo so eno so. Osinitrase ede nisuo no esie. Akora hwemso eka ne miruom dindindin afi wose. Ku fa kruwa no senso wo mukasu obra ne yenu ni ndi amanye. Ya die ya abo flobia lempo ni ho na masumano bakai baba oshomeno ohi no wasensu amamu na manu. Oh papa nsiom podie enwinya kra Ibrenya aha ni egu na wona ekwansu. Oh papa ekwansu die boko se wa woni chia free na tibrai Kenkan Me. na meba na mabesra minchi Yo ene die mamba montenasi me mama akwaba. Yo papa yedawasi. Pitro kakamio, minro kakamio. Kakamia mpo kwa mwasi anansio. Pitro kakamio, minro kakamio. Adom 106.3 FM suni brenya enwoma ene yeguso edidi dwuma ewo Kenkan Me dwuma die so na sese awrade adom brenya kwa kodrufi abedwafo aye krado amanfo anu aye meka ebi mu anu aye meba se die tie bia na ensam na enu anti na abedwafo ha yebesi ne koso na ye da ye ho baketua bi menye fidie ni firi awo na ne ye wonsam ka papa. Yesi ade chini anti asemfo fra yichi ade chie bia ensampi ene sisi wo wiase efra manwosem adwadie mu nsem agokansie mu nsem ene gidie mu nsem ene de fampu duduma ho de wotia wani beji ene de bemu waboto Rade to me why me kra rade to me gidie mu to be free happiness e jane start baby ba ko pe e na obete ne kane e Adom 106.3 FM kasie boso eni tika ye ho en da bia anopa no nsia prem to bre eni anwumre no nsia ne afo kasie bo de de e hyenkwan ne to a wose emesom Adom 106.3 FM kasie bo ye die nieti Pino, a yana niama bebre esisi ya kwemu. Nanso, eto debia, ajiya emu donkwana ebete sa ensem yasiye. John Oropesa, eye beme ni munyanfobia, na wane ne yire ene ne babe mua ene tie. Na wamuti asumdwemu ye pa. Ekopi mu se dakubi, abayu bi yi ni ti, se eye ne papa ene John. Na die ma asem ni mu kra ye den ne se, ema ba we miensa nkwana na ewo se, ye hwehwe won ede won eka abayu yi ho. Sebastian eshe Joanna Victoria bo, se obeboa ama wahwehwe ni nuanom miensa a ana ahyensodie bi eda won sere ho a na ye half moon. Odo akomatie hwima mentwe ene nsensem bebre ene be piemu nanso ejuma no ebesi
Jibre Nature Daughters of the Moon. Ejuada Ekosifia Debia. 1:30 p.m. sharp. Ewa Adom TV so. Na ebesha siye efiada 8th of May 2020 ya. Ninyina ewa Adom TV so. Adom TV. Yawazo ye. Jim FM 106.3. Only God can stop us now. 106.3 FM. Adom 106.3 FM Sunny Kenkan Me in Yusu Ayade Emauno. Na Abidjafo, minim say bebrebe wo ha omunya omobeka. Wo so awofie minim say no ma bebrebe no wasu awusu nya obeka bi. Ebre ni wiedu ebemu akwanya na wo so abem na sam radio offer. Mamemu akwa babiom. Mejo so bedafo. Erade Adom se say de brenya kopie fie. Wakopie nante bre. Wanante wa bre de wa bre bi papa. Efri se wo free nante bre. Hwe no ma wodo atoto no. Wo bre masusumpidie ene ade. Erade Adom se say de wa bedru fie. Ofa. Abisiafo tiefo me wa obi adwo. Wakodu nante bre. Enso enije heda emaye mami fam ema na mse o wenni mo no bebre ewu nipa enim brenya no bebre ewu won so a ewo ho no atiase no bebre ho so a brenya nim wo to akoye hoho afi na kura so a na jesi na mu a wo no kura na se na ho kasa kura na ontu na jahwem afi kuro na wo so a oyira ya mayebo na wuto no onya kwan kwɔhwe me kura minim sɛ nka ofri ha no ko bɛkɔ na anka wona nka wode ne ho bɛkɔ akɔkyerɛ na ko mahu sɛ wɔte ase wo mu no a ono wo mu a oyira ya oyɛ ne kokofo no wona adobia kɔ ne nkyɛn a dansɛ me nyina akɔpie mu no onya nkɔhwe nti ye ne gye ne nya nwie pɛyɛ ofa wonyi ni sɛ ebia yɛ mfom so ɛsan sɛ ekuro no samra me ka sɛ ebi mu gusu di yawo egudi yawo wo ma yie kura ye nya dutu bata obayi kwa ya wa ma be ma no so ayira dada enti kromofo etwen senka wo bedu sa nipa mienu awusie ana to ba bia yesie wo wana ba bia wo mu eda emu bia amasa ena brenya akodu ena nkasa na manfoso amanfoso inso unmo bia obia so nemo empo krona kasa kro oduru kro no no na ne fie hwehwe kra eya yedin enti ni sika na wanya no ni die eheda enye de so be dizikana ma ne de pade na kuro na wo so a oyira ye no sa kuro mu no kwa na hunya no ebetimi aye kese ama ye obi nso beka se ebia ohwe eja hweme so a ba bia wanyina duru no sa wankontem a no wankoto no ena bibi pusu no ma ne de nani kire ho esan sa akokora yi de wa duru de eno so ye baako nanso enam se kuro mu afo wi afiri brinya kura no ntino ni sika so na meka ejapade a wakokunya ne nyina no ni die no mfata wo ofa ye beba brinya duru ni krum yera wo ya ye no so ye wonipa bebre wo ho matenkan wo mu nkofie mpa okas wo nkofie pe wo bayira na no mu wo mese mekọ bebia na mete kronom na me free kronom e fisha be se dumienu ni en ma baka betem wo nkran na eja mene me yere me smede ne kwa akwache me yonko no mo kronom ne ekoduru ha yakwa ye nuruda afedie mu ya se meduru afrancho and I'm saying me who filling station be na na catch a driver and say driver da wani ma yera and I'm feel me call baby a angel wono kronoma bo hia and also abo hia de wasa ho na say amesa abo hia ho say me fie John Shiminim say o ma be si abronsan glass e o John Shiminim et me duru an me hwe say me hu abronsan da drugstore was e no dia chenso de no afede me na ma yera wo ye onipa bebre ho a etie nei ye ba bisa o manfo say ye ka se kokuru ma be hu kwan wo bi kura wo ama ne manyini won fa kwada ne kokuru da ne kuru ni mo ba de kuru oba na wo ware no kura no papa no kura ni mo ba no we ni papa mu ni oba no kuru ni ni papa mu ni ma memra so fire wuja papa hona mu boko de nyame wa dom ye say ya o si fa hona akono on fa de nyame ni pa nyame ni pa nyame sha nyame sisi kasa wa o ila na pempa ma ye yo nsa no fa kasa fire ye wo de na de me pese ka ho asem fire ko bible mu kakra okay
Emra brinya ne adobia omoko pie hoho ne so no ana se opanyini ne so e wone kura no hwe amane okoboye sika kokko a wahu anka obi anka odi besi sade be ya awurade na adom na ohu na kiri kwan a na so obesisan wakosesa na so brinya de okobo na mane unyi ni se nipa no na ya adwempa ene woni trim eti no wanye bibia san se wo hoho a obi ani mo ni ade obetumi adi waboa eti ano asem ye trim po a ye kan de kire nkrofo eno so di be susuanso na ya nya meda atiefo ati me a maye sofuri de me de wo be wura bible mu kakla eti se bofre enti se bofre na wotumi apɛ ma hwɛ obia no asem e wonyina so o ka kire obi a sa na tie minimo bia wafa plans o person ye business papa na okosusu mu kire obi a ni ba no na downful na ye business no but we dey aboa kakla ma men koni se pa enipa bi atwa se utrim podie o mane ka utrim be do tam e dia na twa se o kan wasam kire obi se de obem wo fotopa be we dey ekoye sikasem ana okoba amane na lucky se wanya ni papa so kosie nipa wanya ankasema ba ho oye die no afanten eti ye wonsema ye ka kire nipa ana ye wosema etwa se ukipi edi to wutirim so atema se ansa na obebie wa no akase wasema kire obi no hu se nipa kono oye nipa papa ana wonye nipa papa ansa na start se wo kan wasem because papa obi a wo kasa mo kire na papa wo bet obem wo futu bone obi onso ane de ye bone bet obem wo futu papa ama na boa bible mu kra hwan ne koka ne dae so kire ni nua no ma Joseph na so dae na enso ma koto no na ade a ademono aha na ntwi a wa fonfon na de wa fonfon ne me oso sesa dae na achi no koka che ni nua no bible say ni nua ne hu se oba ba ye kese asen wo mo enti dano na Joseph de o ye ka achire one ne ba nyina aba kan Jacob na wo no na bible say ni nua ne mu hwe nwan ana yesoma so mfa entinwe bi enfemele wo mo na nka sebi o matumi awe o muduru am say we na aso dae a waka kire ye no yenkuno na ne dae so no entumi anya dae amen bible say wo mo protoye e de ne to amenam na mena lucky say na ensuo nim eti obi twem tete na ye ton nipa obi twem a wokọ ba bi no muji no mo ton ni jessica na no asem ba akọpẹ a wokọ ka kire ni nua no ne dae so na trimu po anyame de ma no ka ni trima anka masa so what ma say na Joseph de na ye God plan but e bia na wo de no enye nyame seseye wakọ kan na bia akatew ana Joseph de unyi ni say yo nipa bebre wo ho a baby anka wo bram nka wo so wo duru no wontimi nru ho ehwan asembia wokotre ho wokodwe ho da yesu bi ni so ade hunu bi editre ne yonko ana ne ferifo bi very good etimi yesa pa antam tere say senye God plan na okeka wasema obehwe ase wo kwan tina me di we da wan say we God plan na anya we very good ba brenya de ne de metimi aka say God plan because nipa na anya ne hwe anya ne hwe entene de ye answer na bo say we God plan as a God plan me catch lew na de wudi be di me bia na ye ni monyam sa ne se wade na asese papa bia na wate adwuma bi nka adwuma sika wo mu pa wa bebo mama ne ye wo be hu ansa me ma fa kire ne makoye adwuma no ya amfa sa no wano asem no akoyuka eti ebi de yi o mka e wo bible mu ebi so de papa ble wo asem pancho so what matu ase na se wo saudi kan bo ho mpaye ansa kwa na obeka chobia ai ponkeka se de metufo no on we de okosia di papa o na enne modern Ghana masa obetumi akwaka chiro bi se wonya sika sefuom na waja wo saa seko wache abra efuom ho no wono te wansa na wo be ira be pie ho yes enti ye wade a ye kan ana wade ye ka Joseph de nyeso se da kan yo no percent papa kire na se ti no yi da ye so ne kire ne papa no so di asem tiri ko to dwe bi ko se papa wo beta nuanom tan no enti obi a wote wasem a eboa wo obi onso a wote a eble wase asem sebe fire oja ye bedo wase enti no se wuti aka ye ho Facebook fa o message bra ye nyina na yesu ade wakoka asem bi
ache wo bi ama nipa kro na fa wachi wakwaka wotiri mu po bi ache wo bi correct me kanche said the nipa wei aka na enikwa sa ebe mu dam special awale asem kura de yenkeka menim ebia wutie wo wo ho ayi a ye bebie phone lines no repam na afi wo so ache wadwene na ma memra na na wogya so nana akwa ba bio eja say the so anya tu of ache nti say the onyi ni de o so ja che de shame onyini ba onya nduru eja hwem so o da mi de me nya je prako nti wo de o je prako ntwe ma ne so performance ebia no bia fe kira kofa na chanu su na honhom na tumi wo ye hwe wa uni pabrinya o de brinya de minim brinya de eja no pa ma oni bi enu a ankempra ka wo be boro no se se Awurade Adom wakwa ko pifie na ansa na no ye hwe asem okokan yi wo hu ne sen asem abrenya kokan no ye wrong pass okan because ye ko sunsum femu a ye woni pemu o mo ye peteku obu a sunsum edi na chi ye peteku obi so sunsum edi nso edi na chi so ye kraman obi so ya kokko odu ni pemu a obehwete enyama papa bia wo chese mo edi nkomo no akokko atwa obehwete mo nsam ni nya sese a nipa bia wo sunsum a ye edi na chi it is a wo ka wasem a chiro bi a hwe nipa na wo ka wasem na de a chira na ansa we kura nso de mo nhyɛ da nim mo ho yira no ya no akopie nipa no so wonim ne tiri mu pɔ wonim de ɔyɛ wonim aduane a wodie wonim ne su wonim ne ban na Awurade Adom watu hu a hwebra wabre akra na me kasa ba no breja mistake ɔyɛ pa ne sɛ hwɛ tamone abrante ne kasa abrante ne bisa ne sɛ na wo dia na wo ho ansa na wo metumi aboa wo we pacha sɛ wiase mu so wo ni sika wasɛm yɛ mɔbɔ what you say de aba enegana wo ni sika wo ko pe djuma kra na wo ni sika kra ya fa asɛm wo hwɛ wo ni sika na sɛbe wo adwempa kra wo kasa kra yɛ mfa na no mo abrante bi ba me ho wo so wa yenwom na ni asɛm ya wo ke me ka kyerɛ ne primprim enne wo yɛ nwoma wo hia sika wo hia sika de be promotion wow you need to have a promotion plan also your promotion plan now based on that plan no what rolling it out and this are wonwom no the said den me say be ka dem me bo bi ampie so what you say wow it brenya I mistake because unim sabi anani make catch you ye bo anwum tufo bebrebe wow sa wo ba na nkuta sika me metimi de abre DJ bi say me nua no bo obebo ba ko obebo mienu obejai bo because uniska bibi I was say bibi ka bibi na ma bibi and apart from that no ba ko mienu na obebo no obi betia ka cho say oh fire wo jam metre wonwum wa radio so but that cannot make you a star okay a consistency wow or see a bot what was so we bo na ka nipa ni trim into nkuta sika dia bra me de bia me ka chere mebu no se Awurade do munim dia bompa ye so omo an wo boafo omo wo boafo wakase musicians be bra ho omo sponsors so if you suffer die kra dum wo so pa besi kankan wa Edin. So what you say? Think say we answer. So me kasa ro what you fa. What me kasa? Awesome. Oh. I na oh. Papa kasa na we me sa na me mpe. We na me ma make you to see that no just amu man na nkasa. Na wakasa. It wo de wie. Wakasa. Na wasem no. Abopo. Ne safo na ko hini of asem. I dey we dey kasa titi. Of apeja nensa. Kasa titi here. Me use of apeja nensa. Me na na so mo. Me na na so. Oh, dey na wie. Oh, oh Debbie nana wie so what you say it be man no express sabe inkabrenya ni ska nka ombo ano suban ya de tia suban sese a make say wiasem a yewe se ebia wo ni medie etwa se wodu baabi etwa se nipo wo ska to me boa okra da baabi obebi say wo ahe na wo ansa ena ne fa baabi so nya koyo oba de a ne ye de wachi beka fo ne na wo ye beta tausa what you say because and me twa ka sabe asawo bra ma bebe ebo no anyom mfom so a obu okopa adwuma mu pani person ne dance ana wa manya adwuma it is any pan ampia me ni ade no be aso ko bobra bone asemo so what you say it is like some moment no se brenya nyiska on one face ka kokko na antra brancha na anka efo no mo beda ti kra na eso de kire no kra we de me jani nyina ma me nana over
said you speak jazz I'm makai emra ni old school no obete say brenya me de me hu say wanyem fom so ene say wayira na bebre a onnim ba bia waduru enti say wan ka bibi ama papa na se fiewura no anya nige bi wo ne ho a na we na dwen say okọ na kire wa ba ohun bia na David na we dem no nya adwen because sabi ho aba won cha akwa upeso ohun dem wan sana wa bo ame wan fiti asero na wo ho de aka beti ne si yi ase sika yenya na yempe sika yenya na yempe brenya afi na wanya sika wow bra o sika ni bia no anye yi mankasa me kasa yi the year 2002 me beli owra bi e wo police station case bi hu wow e na nipa ni dwane ye nipa ni dwane ye no police for be farm ko di be na atwemienu e wo cells de ma me belu te me ko hwe nipa na mra wow me ye bia me nya no edu ba bi no boy na busuafo ba samunu mu e ma police for e jame betra fie be sa fi ba ko afi ba ko achi no asam na sai sore ma boy na me ko beli no ko ha obi chainsaw machine ana di adwane me na ko ye witness ma no no di machine adwane ye ndi say machine wura no eje afidie no wo mensam afi ba ko achi no sa ba chiro me biewu sa de be ko cells invest me bo cell of aye wa wotie ye me ameti he ya wow yi me ko di na atwe mienu biewu e wo cells ya de me ko court yes I de me ko remind na de me ko court no you be say me di fa na say me de bem na nka me ko ka say me de bem and na prosecutor na okuta me case no ka kira be say me nka say me de bem because me di for pa na kese me je asom charge na dia to me say mabo amakro no akoso wow nti me ka say me de bem court say en family ko remind na otwu mienu na me nko dwen asem no ho meka nyanso so me kira court enti ampa e de me ko cells hobiewu na ye wukoda anadwo be se na wotwe fa ne fa no o me de owura bi ba me kan ame ho na me dar me nkuto de me cells ho o ma e ka me ho no o be ko prison ko o be ko fie so e ko fie wow enti ka me nkuto wo cells no anadwo no me de owura bi be kan me ho sani a wo bo owura no wo charge office ho na nsan de be kan me ho no na nya se ketwa owura no e be du me nchen no usun ya madekye adekye no e bi san se owura ade na ekoso eno se wakokum nipa nipa bienu na me se ye de na akun nipa no bo me asam ni nyina ma ne ye achi eno bi san me se me ye dura na no so me de me ye dura na ya beto da kudi kete haba na metete e de ye dura ana so no de o ye dura nkasa na o ye disini ofiri Ghana and back ne ba Ghana ha o ba no kuta suman kuta duro na dia o ya na say o de kumnipa enti o de ni fama o kunipa ba ko ba say 400 say 400 aha nine enipa o ka pe kra kan ho so kunipa be 400 pe na sada na asem si ye no o de sekan awo na konta eyem ene na se be ma eyem akun won eno ho na o de ba sase no mene owura yi edi nkombo ya wada no nyina eho ene owura no kire meduro fakisi nyina no owura no kire meduro na bra menya kwan pie no metwa de tetia menya kwan pie ba abonten no 2003 no mu no na meye obodum oil ene obodum antment mekai oje mekai edu 2006 na me wosika 4.6 billion over account mu 2006 3 years in Tabano. Emenya 4.6 billion with my account to move. No, 5 9. They say of I said yeah. Of a drug. With me, the machine a kind sika. Wow. Sabre no. On found some kind sika. Wow. Enti sika yenya nya my video so. Nse ka beka na so the nya so me e na be paja bi my paja so no. Okay. Me bo bra bi nyina bi manya hwe. Koda cells. Nessa ko wan ko cells ho a. Dabi enko bi ho asam hunti na me ko de cells no. Cells ho na me konya. Ma ho de a me wo wata so nyina na me de ye ofakisi nyina cells ho na konya. Fansembo me right. Akwana na wago ku ni pa na tembo na tire me dro no.
aha we no we say onya abotama nipa ne tena ase mo obisa ne nsam nti ka we abotama obisa me ye dura na obi akobaka ti dabi da wo kan ne kure me kan kure e ma no kure no di kan anti akwati said you bisa brenya said ye na wo no ono so yi papa sa no kure we be simple we dia wo da ho kire bi mo na manfa mbasem no ansi obrenya so no ono so ne ho achi wayira kwan why la kwan ye different say with that sense sex Daniel different and why you ya ya ton we see can here ayela what you say ila we so ono oba na e o fa say nya anya from so dia etie for be carry ma ya ma etie for na ya fa course ka esa bring into of me ba but you etie for number na 0302 216561 0302 216561 and 0302 216562 na afi ye hwe say of a better form na ya fa etiefo ni bi na omo so nche omadwene e fa hello da bi ani pupu nya adwuma wa ha ya fa foforo hello me pa cho hwan ni o Adom FM ma cho fe be jo ka pitema yo ya cha tema fo nyina yinti o obi a ye da ma se ne adwuma pa mo ye na ofakisi asema o kan ye no kure senka abranti no ofakisi di abranti be tunu wo sel ono ka cheno ntuntumi pama abranti no so nko na brenya de na nkoko tu papa no le fie no ana wanche papa sanko osika papa papa so sanko papa papa so ko ntoko tumi nya kwa chesi mi osika na minisika to bi na say wo osika we ti be beta no so mo osika o de santia no disika no apre ba bi obeda anka of je no barche meto se no tumi pamba to ko ma onda says media ko abi nti brenya so ba de to o disika re chabrant na o yare so re chi confirm chi no beta kwatiko anka de be oba na ntie free ne bo tumi na ntie free okra nko be 1 meters ko be nti skano de chira branch na omo na bi dae na no kwaso da chira no yo medo ase yen fa ofrefrofo na afi yen koye nim hello ba cha wani o ba cha mami duku ni mami duku o ka se free hin ba cha me ka se free achimota yo yenti we unim bibi mpa cha jizo ka che di fo aso fo me de kan de me ni omo nya aju why your fire uja wa haya wana na uja wa Reverend Corey ene na uja ya omo kan enye ofa kisi o me na omo kan ofa kisi ho no anti na uja ne fire uja oni omo nya adwen omo si brenya wa nya di se wo kan ni sika se mo ne chwe ekura na wo kopi ahie no obi a wayira woni mbebia wenya se sika we na se wan ye beboa wonya bebe e beboa na wanka no kware enti se wo ja hokọ ya obe eden na we hu na chi abefa enti ofa ya odi omo kan ya o tre se ni enti awodi abepe ho a eja wo kan ni sika se mi a wo ma onu nsu kakra onu afa bia odi akwakọ pie na chi se no ano no na me de minim ni se eye ni papa no mo nsa manfo so na eye bibia ma watimi akwakọ pie na chi ni yo mama na wase ne yemfa osia yemfa ba kunka hello o de bia ni pupu nya adwuma wa ha ofrefo bia ba homa no so shine yenko hello good evening good evening Pacho how are you Pacho mi o friend Alice yo Auntie Alice o ka se free Pacho me ka se afienya afienya fo nyina yenti o Pacho Bible say ya yira da oda onche kwa nkeri say ka ya sam che no Bible nya kan no so aboa no because na na yire say nka onche na obewu a na je sen ko bi ko tu ni hu anko no so befa nti okache no so aboa no mo ko tu di abefie nti anu so am say ye yo mama na wase yemfa last kwata di otwa to kra hello sanka wanka hello me Pacho how ni o Pacho mi fefie bi ye femi ankisi yo anti afedi ti o yenko Pacho so wanka be de nkwan nti ye so akira no so wanye pese nkunya nso yo wanye pese nkunya o so anka wanka nkire na ankori no be bi na anko beje hegega anko biton sikana so na nti san se o kachire se ba kunye sikenti senti buame no eje pa
Yo, Medwasipa, Yami in show, and then will be a wutie, wow, free, and be a fire. Baba, set here for no Adania Bominin and I would just woman and more. Aha, but Nanejan or Mufamon, so mimic can say. Ah, mimic can say. Only baby or wow, to me can was something, or be on so and papa, dear two papa, you be on a catch no, which me a deal bonnet. Ah, where any papa, and was Yano. Yes, it's your share, dear, and some for so a bit me. Good, yes, she had the any will be on your castle, will be on so a catch and to me the Bible, Joseph, dear, no, at all. But I know just say. Oh, my dear, mono, Dabby. Oh, God, yes, only baby. Yes, I grow it, then. Yeah. Na ade se chichi for na and the next week baba to us sa topic we next week na no jam matter from next week David be do for matter from it is how patch nana uja ma yiwa free ofa mami tiu ofa for ka babro e chef for ni bisa rabbi what's the bempa and na wiase wie no ebeba Sabre na tunu edika ka chef for na se muhumia na mahu eja no me ne eja nyina ye ba ko e na se da be na wiase awie beba pay di fa bebia so wiase awie beba beba nsuyi beba ama be so soro ma so na mbom adaro de gise bisa papa adenti na wanka dana nkyere chef e bia uhia sumasem ne ke se sumasem ho sas sumasem e se wa ka bi ma na jawo ewiase se na obi tamfo eni etire be hu se ewiase obi tamfo eni etire fa yo ja ya metamfo enti pacho sa de brede do nyame pa dasene sa se mu ye be se gura mu biu na ja to fom na bi tamfo me pacho na fa yo ja no atofo na o ja ma me sha se mfiri so wachi kwan e no number me chi kwan me Sapema in Sawam Road. Sapema. Baby bia wo bia ofitama side afenya. Kumasi na oba umbedu akrabio. Kwano so anu esi wo Sapema. O tamaside abrasek na fansa wo mka. Aha. Me di semra ho aso e de aba. Lucky soap. Ope lucky and ope favor. Anase uye bibi na hu ano anase spiritual marriage wo so a. Unya me semra ni bia. Ebebo a opa. Aha. My phone number is 0242 96 54 66 0242 96 54 66. You nana oja eni etin nka no ma memra fire oja so fire yeah me de eja ye paya na meka kire se bla na ye na ye momo me number ni nie wo frɛ me ankomo bia wo bia ye bedi 0545 35 89 18 0545 35 89 18 maso no ngwa akosto Friday we ye watch night into obi abetumi ababi me number no ya no wa frɛ opa kwanche open nim de o bible ma frɛ na ebeboa na offer yes panyini kasa wi na asemasa ayo ye frɛ me na kisi opam the first Ghana bibidro hene me wo new Batiano ene ko nkwatia edam etwere yusokrobo ene yade a manage ho amesa enti opese ofra me a 0249 59 80 81 New Batiano kwa unkwatia ofakisi ni etene kana ofakisi heba and spiritual center ukono ho asedi wakeka na no ebeboa wo se bibidro mu nimde na wo pa ko ofakisi ho obeboa wo pa atoma multimedia ada romanti ni edi bibia bre wo se wutie na ye woda wote kuku wote kakaka wote senyomo ba wachire no ne ade a na ise top multimedia nsa no adwuma no ko radio ni tv emu nimde bia so person presenter opese usua camera opese usua light eni bibia wo betumi aboa wo number abefre 0244 022778 0244 022778 nyame akoa na wo se bunsu wono na kenkan edema yen akra ba bia wo bia na enchia so nkonkomma wo na nyame wonko so anya wo kase wo manfri adumu enko adumu enti ya sori so de na eja anwumre no si abem kase bo ene ede to aso shan akwa
any boom chidon bomb adonte mo Facebook messages ni yetimi ankenkan mo fan chayen that's ne ye bekenkan ede amamo na Facebook de mu we live na chese eye Emanuela anase Ella wono ene de to ho ya don't want say ama munyina mu enitie that's an evitia